Praise God. Simuninulie tu mkono. Praise God. Mwithayo. No ngeke mwendo kimumizi tutahiti mitonanya. Na ndake na muno nikuona shushu uka shushu wa TikTok. Uka uya miziti akaigota kuruka. Uya miziti okanitha ndani nekora wona gachushu. Ruga kaniko kama uga gatundu. Kekwire mundu wakwa gikumisite mareke gikwire. Ona roka gitonyetie ro. Kawa yukwero ate. Agani atumia. Amen. Hale tore yako? Ineno ahe. Magani aboso? Amen. Magani aboso. Besa ni tuma mundu aliga nuni kugira kana. Mundu ni aliga nagiro. Keta bohana wachiro. Mere na githuku my names. My name. Mere my names. Mere my name. My name is Hannah. Hannah. Wajiro. Wajiro. And my husband. Aku dah ngagiri. Ayo, ada tidak kioleria kuliah wadi. Amada amilena ake. Aku ni orang yo tamulie. Amada amilena pasika ben. Mulie, yo no ayo girigiri, oya nikarago. Uwe ona tonyo ba ukire ko igoro ukiebe ya. Luzo na tiwo do oyo na da no kazero. Okira gokeria oyo. Ona e murage Jesus ogiri. Wana aho e ogiri, ngo mo era giri egi. Ito dra ko ya siga na okimia. Igiri gato. Wow ha he oida no da shira siga na igato. Niguo tadi haria ore ta ko murage. Oyo akora go nyiri no ra he ni tanda cio thaiga cie guku. Ucio. Aya. No akinya inya. No akinya inya. Aya, uka oyo etagwo Lena aikaraga ndi bururi wa Denmark ndio ekiria gukinya ithano. Umuthi ndiratigire no umira hwaini na mubuto na crop top. Ogacere. Umuthi ndiratigire no wathi na umuthi muona kamundu gakuike na kamubuto na crop top. Gatundu umenya ni cio wa TikTok. Tata we abotige. Tata wa maina ndwaikia susu kindu. Tathi hau. Ucio tagwa ni Alex. Ni tata wa maina. Pastor ni murata ngai matuini. Riu karathi. Akiria bia hu ni ukurwara. Amen. Thank you so much. Mole iroirwega. Zoka huko bitani na huko kwa mami wa mudhuko nyumba. Nyonire ajanete au maginya kunjega na guku. Na tona nile ko biete kukiona ari pastor mwenzangu agiikara. Riu agonire hau. Akira makwendete. Tondu ida riu yothe ndutetwo gatundu tutire tuonana ona muhiuko. Amen. Ndirenda kwaria ni ario meidi.